ubwo cya gihe cyo kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi kigeze banyarwanda, mumfashe twunamira abacu, abiciwe kuri paruwasi ya Mibirizi, Shange na Nkanka no mu zindi nsengero zitandukanye turabunamiye. Abashyinguwe ku rwibutso rwa Gashirabwoba na Nyarushishi no mu zindi nzibutso zitandukanye turabunamiye kandi turabakunda. Gusa nyine ntireba ari umukuru nk'umuto wariraye, gusa nyine nabuze umuryango munini ndabyibuka. Nimore cyanguwe duhora twibuka babana bawe wabuze, bishwe by'urubozo. Nimore cyanguwe duhora twibuka babana bawe wabuze, bishwe by'urubozo. Nimure kandi ntibadusenye ngo dupfire gushira, twarakuze ubu twarororotse, tuzakomeza kuguhoza. Iyo nibutse ibyabereye mu karere ka Nyamasheke, iyo nibutse ibyabereye mu karere ka Rusizi, ndababara ngashavura. Muhumure ntibizongera. Abatutsi bahungiye mu nsengero, muri sitade ya Cyangugu, abandi duhungira mu bihuru, abicanyi baradusanze, batwicishije imipanga, amahiri n'amagerenade. Nimore cyanguwe duhora twibuka babana bawe wabuze, bishwe by'urubozo. Nimore cyanguwe duhora twibuka babana bawe wabuze, bishwe by'urubozo. Nimure kandi ntibadusenye ngo dupfire gushira, twarakuze ubu twarororotse, tuzakomeza kuguhoza. Gihozo mwana wanjye, ishami ryashibutse ku banyanabuzi muri jenoside yakorewe abatutsi. Ukwezi kwari Mata mu Kinyarwanda guhinduka amaraso muri 1994, igihugu cyose gicura umuborogo. Sogokuru we mukuru Karere na muka data Mariya barabica, n'imfura ya Botisiya n'umufasha we Berita barabica, n'abana be bose harokotse umwe gusa. Mushiki wanjye Kansirida n'umugabo we Etienne barabica. Mukuru wanjye Manuel n'umufasha we Foroniza wanyise Ntakiyimana barabica, n'abana be bose harokotse 2 gusa. Mukuru wanjye Kabera na Yohani babishurwa agashinyaguro. Ba data wacu na ba masenge barabatsemba bose. Gihozo mwana wanjye, nari mfite umuryango munini ndabyibuka, gusa ntibigukanga usire kuseta ibirenge, kandi usanze isongifora nkamasha, kandi usanze Imana yandokoye ikanokora n'abandi bavandimwe, ejo uzakujyana kwa nyogosenge uhohere babyara bawe, ujyane kwa baso wanyu uhohere bashiki bawe na basaza bawe. Gusa nyine nari mfite umuryango munini ndabyibuka. Nimore cyanguwe duhora twibuka babana bawe wabuze, bishwe by'urubozo. Nimore cyanguwe
bishwe by'urubozo. Mure kandi ntibadusenye ngo dupfire gushira, twarakuze ubu twarororotse, tuzakomeza kuguhoza. Ubwo cya gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kigeze, yoza mwana wanjye, tega amatwi nkubwire intimba yashegeshe umutima wanjye muri 1994. Byose bijya gucika nandi kwa sogokuru mpakaniye atwaye segiteri ya Munyove, ariko nabo ntibaturebeye izuba, baratwishe biratinda, bica Marume Daniel n'umufasha we Fayina n'imfura yawe Rurangwa na baramuwe Paraside na Rufere. Marume Torojani, Mugarura na Karisa barabica. Marume Karekezi n'umufasha we Yozefina n'abana be bose na Yohani na Shimiye na Wizeye barabica, harokotse 3 gusa. Mubyara wanjye Mutire nde wantije ikanzu ubwo bicaga abana b'abahungu mu Gahinga ntibanyica, na musaza wawe Damaseni barabica. N'abaturanyi twari duturanye Habineza n'umufasha wa Dera wakundaga gusenga, n'ababyeyi mwari kumwe muri rya joro rya Gicurasi, n'abana babo bose barabatsemba, ntituzabibagirwa. Karoli Rukoboyi, Bugwiza, Ruhimbaza Fabiyani n'imfura zose z'Imunyofe mwatabarutse, mwagiye gitwari, ntituzabibagirwa kandi turabakunda. Nimore cyanguwe duhora twibuka babana bawe wabuze, bishwe by'urubozo. Nimore cyanguwe duhora twibuka babana bawe wabuze, bishwe by'urubozo. Mure kandi ntibadusenye ngo dupfire gushira, twarakuze ubu twarororotse, tuzakomeza kuguhoza.